Nkethinkatho na ntune mutegeri bwega no ntuba kwana kanya kugwatanira na unikire Weru Thaa Mugwanja mbitagwa NTINYARI KINYUA tukianjiria Nteto chietu akariba mawabara batumaira ndagache ya gutonya nturene ya annex na bagutatani kuthuka kwa ndagache wira bagutareria yathukire nyuma yayo gwitirwa ni lori ya kanisa imwe ya Nteriu onde ndagache we batere gutumirwa ni antu ake kana ngari irite na urito bunene na ndi bakire thirikari gutonyera na mbwe kenda bomba guchokera biashara cia Marito yako Mbeto Johnson Murethi mukaji mawa ward nandika geturigarite ni kanisa PCA bayira na ngari no ritobonane bakurugira ndarasene bomba miunanga nikaba kola mgavana kwa hivyo ngavana tu batite kuthithia ka bridge ka ni kanisa yongwe batite kurita muthitho yo tuthithirie bridge no tukinya ndakaire cio thithambaire ngari yao cio nthani rantere ngui na kwa hivyo tukwa kanisa ntuku Mugwanja batuthithirie bridge bera tutayukia atu kinyari ko kaneriko tuthithirie njire na mpwe mono no tuitukunoga na kinya tu na turitera ngugaja ujo na customer nyibo tuchumboka mono bakijira aja njira ino yo tutumaira kinya gweta kinya musika ibo na ne batri ko gwethwa 2017 tambe gitaka kula Agitene kaunkatha ya munini wa Rais no Pastor Dorcas Rigathi nikitie kampeni yao ya gutetera kana kaiji county-ne ya Nandi. Nkatha ya munini wa Rais nethiritwo akithiurukania na county ya kiuragia chiari kumenyera kana kantha kagatekeje kuthoga gitonyithia kiri mitugo imithuku iri ombogita. Na niliwaambia vijana mko vijana hoye. Wacha niwaambie niko na nyinyi bumper to bumper. Mutatoka huko. Na ninawaombea, mimi nawapenda. Na nasema hata muwe vile mko. Mimi ni mama yenu. Mukienda huko wakiwaita vile wanawaita. We waambie mimi niko na mama na mama ni Pastor Dorcas Rigathi. Na nitarudi hapa. Ndio tuweze kuanza hizo kadanda afya, tutaanza mambo ya rehab, nitatembea kwa hii inchi mpaka hawa vijana wote warudi katika ile destiny Mungu aliwapatia. How is it that we can have the seed carrier outside? Sio bure, unaona kuna watu wameanza sponsorship ya mambo ya LGBTQ. Ni wapi Biblia imetuambia mwanaume aoe mwanaume, msichana aoe msichana? Lakini sasa kama hakuna wanaume, wako kwa gata, wako peke yao, wasichana wako peke yao, ni lazima tuombe kanisa. Hii mambo si mambo sawa, and they are serious matters, we must address them. Thirikari na ngwataniro cia NDINYARI ni boritwo gutonyera na gutethia njaa imwe iria iri na antu batano ntire cia Nkandoni Gembe North njera yumbita kwithirwa ikirumirwa ni thina inene kinya ana bakirikana kuremerwa ni mbiroro kithomo kiarema na kinya batina antu aega akwithirwa bakimama kana bagikara. Nicholas Chabari atariria mwarimu arolelegia aronetwana tu thinera tukuona arabwa aroria twana tu tsindira bo pumbana musi onto bo dia bwitira nga cukuru oni mbi na thina u ba muri baba wasu na mamu ni muntu wasu ni mutwe imwe na uraka nginya siume bila atona kana ni muntu wasu mutwe ende woni kamurwa itwana nte kumba na imba itwe na ibarona bite kuonwa kana kaandethira kaina biroro nyingi ta mwanda tiriti cia thira tukwathuka na holiday ya 2 weeks tuicoka this term ndethira mauru jara ye kwa was tendelea ku treat the process ingetiriti mwarimu fulani andinga mbicha na nderio tumira sore bakwa na baba
batuma mitandaoni. Irogono kinyatio turugwatirite mitandaoni igwa guku na ikyo onontu twenda akomenya amuji ojo bura okarakari na to kinya muji ojo twethira ana abatano ba mukuru komekana ata erija amuchoka bonthe batina bantu ega akomama gitumi bethirito bagichumburo indhua na ende mwanka thaino kuringana na mwalimu Jude na arimo bethirito bakibatetheria na njira mwanya amwanya kinyibo batumite ana batatu ba muji ojo bethiro abari echukuru na nyangu ira na babeka ira cia skuru kinya ira bekirite cia muci right now ira nyingi ba arimo barano baba supportete nacio na kuria ko mara kwa mara walimu wameingilia mamio nethiritwe ya kiongo kiawe kitisawa I came to learn kurinyana baye nture nekenda bawatilirwa in one or the other at least bia kuria kidogo na baye bari pa support ora kumbika nturene kwa hivyo I family in need kinya ko mama ni thina nontu kanyumba ki tikinyumba smart na ikinyumba ke wasi aba mama tokainganira twithe nyumba emwe nyumba ni Weru aki watuga ndi wintumba kinywa bokera twana ana bako ni batano uni ntuko ndirona kibara kyo usaila batu tutimya kuraka bakarara bwo boguri uno ntubakwithwa mantuni yo mingasi ya umberia ene ya te muri monge no asendi lagi yo ina imoto yo ndo mayo ambuma moto ya ngona into ato warite biele nyo thine kyo mwekuru wa muji oyo akithagiro aina thina kinya ayo ya kiongo noe mukuru wengwa aithagiro aina thina aya asendi baithiragiro bakurukira kinya mara kinene kinya guchira ana ababa na ikyo nonto bakurombotethio kiri anto bawendi bwega bebumire kubatetheria nikenda baithiro baina bantu ega kumama na kinya kuona bya kuria nikenda uturo buthi bwega mutethe no mokera bo mokere lakini bo interview tevya na byo munda yo mwaini the na sio na uregyo na ure na muro mutwa lakini kwake no wa ndiromba antu bawendi bo aitu bantetherie bantetherie ndere twana tu na tubome bambokera kanyumba kakuria twana tu twakwa yakwethera kwina ene weluisha uraumba kuringithwa ni story ya family na ingilia batetherie iba kwenda ndawa iba kwenda kuria iba kwenda kumama kioro kiongo ipathetic mwana it's a risky mutejo ikiria ate no akinyara kawao so tungeomba tu bato join ene weluisha awatanire na batwe pira tombete kubwithia family ne na ba at least by skuru kuma irindi nkandone igembe north betan class chabare Akariba mwiriga jwa taitane bachumiritie kuregana na gutarwa kwa mubiashara rinkuma GK Kinoti jawo gatongeria rwaria rwa kwariria mantuje gienkubu gutwika municipality GK Kinoti ombere kwithirwa gitarwa ni gavana Kawira Mwangaza untuburia akariba batigwitikaniria nabu bakiure thirikari kubakanya gutara baraba kabatongeria bari bobongo mutugikare gatutariria Jumatatu ya kiume ikiriria ngavana wa Meru Kawira Mwangaza erika kuriungaja Southimenti wa ndine ya nkwene nonanirio Weru bwawe kairekere manto yake municipality jwa nkubu nkurukyo ntuko ngavana Mwangaza ethira kiromba kwewo moro kama ukarigitwa gwita tongeria bankubu kenda bakaranthi baririe municipality juju na mubiashara Kinoti GK ethira kiorotwa ni baingi babu butakete ure burenda o arinda wetu kisturi itu GK Kinoti GK ari neutral no ndote musiasa Edro ari kiongozi tuge ari chairman Pedro twinyombe moturete maendeleo ndeve Southimenti tariki mwedi juju Kinoti GK yakera kirimambura jo kungwira ntuku ya mandraka wale pastors wako hapa waombee watu wawe na umoja pia ninyi wananchi mkienda huko mashinani muongee lugha moja hata sisi tunahitaji kuwa na municipality Nkobo milioni 100 ikiingia mwanabiashara atafaidika
kila mmoja wetu atafaidika. Na kumirau na ndi bamwe batongeria bamwiriga jote itajura juri na mirige 13 batongeretwe ni mukarigiti wao Jacob KINYUA bonania bakimeneria ngavana Mwangaza ni kuthura Kinoti GK kiria bakuga muthurire njirene na bakiregana na untububu bakiuga Kinoti GK kinyatiwa kuma mirigeni ya Taita. By this week uteo ro offices cha Kenya iteda chije Taita Nkubu town ni Ngirabi under the leadership of the governor akeyo tutarira chairman muntu ubwirete kujukia municipality wakatha na kwenda Kinoti GK yakamitaja amikia muriatene yete karano na ndeke ngikira kiondigadere governor maendeleo ndiko ikabati tote kolega speed ni 400 ende go teta the right direction speed ya 400 gweta opposite kiki ugeto tutarire Kinoti GK ari chairman wa municipal Nkobore ina abo athitheretie kiatho kena bo mutara watu tukuga tokoraga Nkoroki bakiongera kumarira Nkobo ya bangairwa ya municipality mwankene jwa ngirejere 15 ara yade jo kedoko ya uku Kamachege Kaguru Mwichune Darene Mikumbune na mojwa na kariene kumageshigo mbunge keimenti centro boni baregere ara nande ntuma yao kirenga bana Mwangaza tutenda suffering batu tutakaronda suffering ikabanya tutonya maumau oba Nkubu nontu Nkubu wa affectieri uchonde ndogira na ukunde kuti municipal junge jwangano ndene Republic of Kenya Ataita bankorokine bakuga bo batena araka ya Nkubu ya municipality bakiuga kigina kire kwerekana nikija guteria toni shiri na municipality boba kia tomoro bibiria bakiuga mbere kabambe bone na bakujirura toniu idia netima na mawa bakari twanguge bakiuga ketha municipality yojo yoteja na njira ya Weru boba tukujuenda buru batu tuwatane ni njara gintu kia mbere twinenkere municipality ito ndabwerenza ito mbesa ikaura ito maendeleo yetu ya kaura mbesa tichikurukite moyo wa Taita kana mbesa tichikurukite moyo bas kokea kwitha mbesa itikurukite moyo wa Taita ri ituone mbesa igure kuthithia timau ituone mbesa igure kuthithia maua ituone uri kuthithia kuntu kungi kwetu Nkubu itukare au tukari na akeja kwitha atikwona twina right ya kuthithirwa municipal yutheri twitukare na tukuwe itukare au mwankare tukararia mwanka tu exhaust tutekwira kaire tukwira no tekwenda kumira twakwa ntuko 7 tukaumeria Taita yonthe kari wikari na tukaorganize maandamano ja manene atukwenda kwira governor tafadhali ejana mpwe uigwe kiriro gya ntu baba ntumwa yao kiremsi weturare Martin Kome Makasi assembly yetu na yetu na representative twathurire na memorandum twaitirie ku 4 na Makasi mutano chia ntije kothono chithomete na igwo tutongererie gwikia nikio gwita kiutati na jara twakarire nthiguru ugwo rio waja saina thayu tuja thingata na mothiene kiremsi wa Bogeta Eastero nduranira na niwe mukaririgiti wa kamiti ya miunda no bangiri ba mataoni kire bunge ya Meru na ugite kwa thaiji na arikite kwa mukira maromba jaire ya taoni mwanyiri kwenda kwa municipality akiuge romba ya taoni ya Nkubu ritario indareterwe petition ijere ya Nkubu etaretirwo no ntubwatundwa tu kidogo tafadhali na waomba bwana GK Kinoti ni bukare nthiguru police stakeholders ba Nkubu we need maendeleo Nkubu than before na Aaron Odhurani as the chairman of planning lazima ekurukire gwakwa na bwetikiria twatiga tundwa tu I'm telling you by the end of this year Nkubu iketherere municipality na resources jambiririe kwijaja kenda antu betu batetheka kuma taunine ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nke report Nteto cia Weru weekendi riakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare katho cia mwanya kirigwa mutegeri tana mbere kurumira tso chetu nchokerete nyume kagitate kuraja na Nteto nkurukio kia bibia mutamu
familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ra turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwa gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ne ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Bwega mutegeri gwita na mbere kurumira Nteto chetu tugicokera kiri ure daktari kiumia gikimwe kurura uri umurito na gutarwa gitumi kyawe kwithirwa atarite sibitari ria akaewa mwana wawe na nkuruki kubangania into biribi kamumbithe gukara sibitari bwega mbere yabo kwamburu. Itugire ndiramwe kurwa akurutha mibango ya kuthi delivery ewa kithura facility wake wa kithi for delivery nitogomba kuwa pengine ni facility ya thirikari kana omba kuwa ni facility nyingi cia kikanisa kana private hospitals na kila facility na mahitaji mwanya ndugire kila kiwa ikitajika leo tete pengine hospitali ya thirikari lakini leo tete hospitali ya private omba kuigwa pati kwenda into bingi tabira gomba kugenda leo thiete sibitari ya thirikari na kwogu nubwita kumenya sibitari guthiete kewa ikewe kenda wewe wina nguo ciana lakini borambi je sibitari ra nyingi cia private bewa baki provide nguo ciana no bewa kinya baki provide different menus cia irio bira kegokere kwogu leo kewa uthiete utiwa kwena any problem ya pengine bia kuria na also be kwa private no kwewa kinya kwena accommodation arrangement ya kuwa private kana pengine wewe na mtau wa company no ukiwa kwena extra rooms au bakwewa ukirira mbecha alafu na kwa wena partner wako igitari kwa ukeyana mwana. Also private facilities no bwita kumenya ki some private facilities kwa some facilities wambako thiete especially the private watweka leo kagana mwana atumba kwewa ilaleta wa chancho kana vaccination otuko nwango kala ntugwenge kwa kuwa pengine umeta unto kora jana we consider that no unto omba kudisibita tuka mwana tina nkero chancho mo in that time but we no achoka kaire kwa hiyo no we still we consider that they will consider the private facility okay wo odhiete na itu pia still private facilities inge jo waige provide kinyaye koro bongo kwa bakunenkera nguira kwa bagitumira na pia pengine kuna package iroka nenkera nimbicho na admission ireke waye na pengine slippers bathing towels na kabesin kako gitumira kuno kwewa utiwa wena need ya kama taibu
theroke bothiete cibitari ino cia private kana cia faith based. Atonya bienine na ndikiri nkindano ya FKF no itete na mbere aria Shabana bombita kwithwa bakiura kibera Black Stars ngoru imwe gwa kibogo atwanora kurakari. Leo nashukuru Mungu na tunafurahi kwa sababu tumeshinda. Though leo tunaona crowd imekuwa tofauti, watu wamekuwa wengi zaidi ya kawaida, but kitu nzuri tumeshinda. Kitu moja yenye nimenotice hatujacheza vizuri kwa sababu nadhani crowd pia nayo imekuwa zaidi paka vijana wangu leo kidogo kuna walitense game iko flow na hawakucheza vizuri vile wao hucheza kila mara, but ni normal. Hiyo ni kitu tuna need kuona. Sasa kama crowd tutaendelea kuwa hivi ni vizuri, itabidi wa adjust na waone ni kama kawaida. So tumefurahi, tumeshinda na tuna hope next match bado tutajituma tuzidi kushinda. Alafu before hii match matarajio yako labda ilikuwa namna gani before waingie kwa hii match? Before match tumekuwa tu positive, imekuwa mzuri na preparation tumekuwa vizuri. Ukiangalia bado 6 matches na towards the end ya ligi huwa si rahisi. Kila team inataka kushowcase, kila player anataka kuonyesha uwezo wake kusudi aonekane na timu zingine pia chukuliwe. So hizi games za mwisho huwa si rahisi, lakini tulisema tuna need kushinda ndio tu maintain pale juu. So kwetu tunashukuru tumeshinda, bado tunaongoza pale. Ile pressure kuingia Premier League tunasema aje kuzuia? Pressure hiyo inakuwa mwisho kwa sababu hakuna huwezi kuwa umefanya kazi nzuri kuanzia mwanzo alafu mwisho unaona ni kama unataka kunyang'anya points, so inakuwa ni pressure kwa players but Mutheja na njira indi kuingi na njira inkinyaniri nona charinga themwe na nusweta na mbere gukenera mibango ya Weru TV kwendera kagita gake gauni mbitagwa NTINYARI Kenya.